Judul Nabi nasi kurung jinolon kun tabi lungsa pun Khadijah dua Aisyah leza yang geboh nama kepun hindon limang hafasa namra mula yang mulia tujuh Zainab lapan Sauda Juwairiyah si kurung kana judul Nabi nasi kurung jinolon kun tabi lungsa pun Khadijah dua Aisyah leza pia geboh nama kepun hindon limang hafasa namra mula yang mulia tujuh Zainab lapan Sauda Juwairiyah si kurung kana Nabi nan tujuh role samlako pun yang darah pertama Kasim dua Abdullah le Ibrahim pun Fatimah limang Zainab enam Ruqayyah yang ketujuh Ummi Kasum Abih Mufum Tuha Muda yang hana mufum jaba ulama anu Nabi nan tujuh role samlako pun yang darah pertama Kasim dua Abdullah le Ibrahim pun Fatimah limang Zainab enam Ruqayyah yang ketujuh Ummi Kasum Abih Mufum Tuha Muda yang hana mufum jaba ulama judul Nabi nasi kurung jinolon kun tabi lungsa pun Khadijah dua Aisyah leza yang geboh nama kepun hindon limang hafasa namra mula yang mulia tujuh Zainab lapan Sauda Juwairiyah si kurung kana judul Nabi nasi kurung jinolon kun tabi lungsa pun Khadijah dua Aisyah leza pia geboh nama kepun hindon limang hafasa namra mula yang mulia tujuh Zainab lapan Sauda Juwairiyah si kurung kana tujuh Nabi na dua dro mendung gedanyo Buddha Turi yang kepun Hasan kedua Husain dan menjandring sang bintang raja di Hasan syahid dalam perang di Husain mati gabetuba diadun ka kenang buso diado ka kenang penjara cuco Nabi na dua dro mandung gedang
Bunda Duri, yang kefun Hasan kedua Husain, dan menjandring sang bintang raja. Di Hasan syahid dalam perang, di Husain mati bertuba. Di adik kang kenang busa, di adun kang kenang penjara.